Promovišući akciju Bitka za bebe, danas u centru grada, učenici medicinske škole optimistično izjavljuju da će akcija dati rezultate. Svi ljudi koji su uzeli flajere, oni nadamo se da će poslati poruku kako bi donirali za novi inkubator za decu koja su rođena prevremeno. Da, akcija nailazi na dobar odziv građana i tako da nadam se da ćemo uspjeti, da ćemo dobiti bar par novih inkubatora. Da je akcija pomoći prevremeno rođenim bebama u njihovoj borbi za život pokrenula pozitivnu energiju, potvrđuju i građani Novog Pazara. Svi smo mi građani svjedoci da je uspješna akcija i naravno bit će još uspješnije i uvek sam za to da se podrže ovakve akcije. Dobro je što cijela država pomaže ovakve akcije jer ipak bebe su nešto što je najpreče svima, nešto što će da ostane za bolje sutra. Nakon ove promotivne akcije, učenici medicinske škole najavljuju i nastavak bitke za bebe kroz različite akcije kao što su pozorišne predstave ili prodaja suvenira, od čega bi sav prihod trebalo da ide u fond za bebe.